Sanibonani. Happy New Year 2021. Uhlelo lwethu isiqephu sethu sokuqala namhlanje kwezakithi television uMaskandi. Namhlanje ngihamba lensizwa laphana legend basikhuluma ngomculo lo okaMaskandi. Insizwa ukuthi ike izositshela namhlanje ukuthi ngoba sesivula unyaka nje kuyinto enhle kangaka sizochaya u2021 sisho ukuthi yini esifisa ukuyibona o yini eyenzeke emuva esingafisi ukuthi yenzeke o yini esifisa ukuyikhuphula bese yenza kulowa unyaka odlulileyo. Sawubona insizwa ubuqili bentethe ngibingelele insizwa. Kunjani mfana kaNomncane? Hayi siyaphila khehla siyaphila kakhulu. kuMaskandi ngangithanda ukuthi insizwa impela ukuzibonakala ukuthi nguMaskandi angizange ngayenza ifraud ngathatha umuntu ngale gospel kumbe ngabuya nenye indoda ngale kuRumba. Ngifuna insizwa ngiyibingelele beyizwe impela ngezibongo zayo impela beyizothi ayiyo insizwa angitshontshanga umuntu. Oshi washa 21 sedlulile kukuphi ekhaya Mdukandini. Yaphinda yandisa njani inkonjane emhlophe ndizele pasenye ndizela phezulu. Usho mina ya hayi angeke ngizisho kakhulu ke ngoba phela ngithi manje ezosemkhosini aqedwe. Hayi yakuzwa insizwa. Ubuqili ntethe. Nangu 2021. uMaskandi yini engathi mhlambe isifisi yenze o engathi yini enisibekele yona ningoMaskandi ninje. Okokuqala ke ngizoqala ngibongela abafowethu abayingelishisa kakhulukazi laba abakhiphe ngo2021 siyakwazi sonke ukuthi isimo lesisikwangakanani futhi ke sibonile lokhuyana kodwa amadoda aqonye ibindi athi abakithi siyabaphakela kunjalo siyakwazi ukuthi inzuzo iphele kakhulu ku2021 ngoba abantu abazange basebenze abantu bebengela mali but amadoda aphinqa amabhlue ashona khona estudio akhipha siyababongela sifisa ukuthi sengathi abantu bamukela ngendlela yakhona bakubona ubuqhawe babo kakhulukazi njengoba ke usungibuzile lapha namfona kaNomncane ukuthi ke yini lesibhekele kakhulu ku2021 okokuqala ngizokhuthaza kakhulukazi kubafowethu abangenayo endimeni yezomculo nasebengenile ukuthi asikhuleni madoda ngoba mawusukwazile icassette lokuqala sofana nomntanami sokufanele ukuthi umkhulise so makuukuthi ke awukazimisela ukuba ubaba kuyadingeka ukuthi uqale ubheke baba phambi kwakho ukuthi obaba benzani njengoba mawusuzela umntwana oyikhasethi leli osokufanele ukuthi kubonakala ukuthi umkhulisa kanjani iappearance yakho ukuzivelela kwakho phambi kwabantu kufanele abantu nabo babone ukuthi ngumnumzana lwana mabesiza kuwe bezokweseka bengagcini sebeyangeka abantu ukuthi ngeseke bakusho ngenye indlela lapha uthi ukuziphatha kwabaculi kumele kushintshe ngo2021 ukuthi bekulendlela ebesiyibona mhlawumbe abaculi bebengaziphathi kahle office ukuthi kushintshe ngo2021 sibone kusenzakala. Abaculi abashintshe indlela abaziphatha ngayo sihlale sishumayela sifisa ukuthi basiphathe ngayo hayi ukuthi sithi bashintshe ngo2021 kuphela bekufanele ukuthi ngabashintsha kamuva bengena emculweni abashintshe kusukela manje uqhubeka ngumabe besazoqhubeka ngoba phela kunokwenzeka uthola ukuthi umuntu ukhiphile kunokwenzeka uthola ukuthi unengane izibulo kanti vele ayisilo lakho likamakhelwane so uyabusazokhula maybe uyabusazothola wakho umntwana so lapho ngizazi ukuthi mawukhiphile iCD ungakabi ngumculi izama ukuthi sikesi kulephuzela imlandi labalekile izwe mlandi mawukhiphe iCD ungakabi umculi angiphela mawumculi usungubaba okay ngesilungu bathi be responsible ukuze abantu umuntu othi umlandeli uyakulandela umuntu omdala onentshebe elandela umsebenzi owenzayo engasho ukuthi wena usunguyise kuye but eseseka wena ukuthi ube nesibindi sokuthi uphakama ube indoda uthi nanku umuzi wami naye ingane yami sengizele so kunokwenzeka uthola ukuthi omunye umfowethu uyabona ukwaza iMC kamnandi naye afisa ukuba uMC so lwana umuntu kakabizwa ngoMC usabizwa ngomuntu osafisa ukuba uMC nomculi nawe unokwenzeka kanjalo afika ngene estudio ezizwecula njengomgqumeni ebese kufika naye elekelelwe khiphi ebese khona ukuthi lento lena sekufanele ukuthi ayivikele ukuthi ikhule naye azabe nguye so engabe impressayo ukuthi azagcine efisa ukuthi abe nguye ebese siba umfanekiso wakhe so ke kunengi kakhulu esingakukhuluma sikhuthaza abafana bakithi ngoba ngeke sibavumele besiyehlathini ngoba into abayiphetheyo iyigugu lesizwe kuliqiniso kakhulu lapha mfoka mina ngesikhathi ngifika lapha emculweni ngeke ngabe ukuthi belithatha theater laba no barrier park no recreation hydro recreation juvenile recreation bedwa kube uzulu esemakheli phela ishebeshebe lagwaya akazi ukuthi ngathi yini into uningi so kulabo abafana ngoba nabo befika lapho baphethe into enje abanesitayile esitsha abanani yini abangayenza so that nabo
bengakwazi ukuthi sibone kusasa mhlambe uDlamazondo umsamazi egcwalisa itheater kungasikho ukuthi ubize nina nazomlekelela ukugcwalisa kube ukuthi nje abantu baphakame ngoba bethanda umaskandi bayakhona thina singomdala umuntu omdala uyamlanda ufike ukuza ukuthi mdala lenze njani otherwise ima wena ungaqhamuka ususithi usumdala ungakabi yithi usumdala kunawe uyagcina nguzitshela wena ugcine ngathi lokho okukwenza obesikwenza ugcine ngathi ongasilo phupho lethu abafowethu abaningi abazazi ukuthi bafunani abantu abasabuye emcimbini baxoxa ngabantu abangene endimeni bethi babaculi ngoba into esilimazayo kakhulu impela mfowamzila kade ngoba sayibona le isukuma yaphakama ngendlela emnandi sajabula sonke safisa impela ukuthi hayi yabona after 10 years hayi sobe sikude kakhulu kodwa kungani lokhu sikhona lapha mawukhumbula kahle sathi masingena endimeni sathi iphupho lethu ukuthi kusiyaphela 5 years abaculi bakaMaskandi bebese be-above 50 kuthe usiyaphela 2 years bese sine-100 something so khona okuhlana kukodwa thina sakujabulela sakubungaza so ukuthi umuntu othi uwumculi esehambe waframe isithombe sakhe wasifaka laphana kwi-CD cover ebese bonakala bengumuntu ogijima ehlwebha abantu ethuka ejike siba ngumlandeli noma eziphatha njengomlandeli noma esenza into ofanele ingayenziwa ngumlandeli umlandeli lwana usuke esenzela ukuthi ekhuphule igama lakhe linako so mase kusenziwa uye engasa noma uyabedlala noma uyabe serious noma babe serious siyabe singakwazi nabantu abamenywe emcimbini babe ngakwazi lwana umuntu noma mabedlala akasabuyele ebantwini ebatshela ukuthi hayi lokhana mina nyabe ngizenzela nyabe ngizidlalela siyabe singathi noma mhlawumbe sesemcimbini ukhulume phela usuthwele i-mic stage ukuthi hayi lokhana kwe-Facebook madoda nyabe ndlala ngoba sebesigcina ukuthi ufuna ukusitshaya ku-Facebook sesibona ngapha futhi ususe-stage ususithi ufuna ukusijabulisa so abadala nabantwana mabesiza emcimbini abalandanga iziphi nokuzolwa abalanda ukuzojabula so mase sebethenjiswa induku ngale induku akula muntu ongayisabile so ungasabuyele ebantwini batshela ukuthi hayi lokhana noma ngisenza lapha into leziyana nyabe ngizidlalela mina kodwa lokhana vele kuronge emntwini ongumculi udumile awudumanga unomlandeli unomngani wakho kuronge emntwini ongumculi kufanele ukuthi umculi acele abangani abaseduze hayi ngicela ningikhuphule ubabonisa indlela nawe ayikhona ukuthi kubonakala umuntu ongumculi uzomkhuza kanjani umuntu othuka omunye umculi engumlandeli wakho wena usenza lento ofanele ukukhuzelwana umuntu eseyenza kuba nzima so silimele kakhulu singabaculi kunabaculi abondla ingane nabondla imdeni ngamakhono abo abakwazi ukwenza lokho kuyisiphiwo abasiphiwayo ukuthi babakwenze kodwa abakwazi ukwenza ngenxa yabantu abafika emndimeni bezithi babaculi bengakabi uyabona ukuba ngumculi asiyonto yokuthi umcula njengomgqumeni umbe njengomthengiseli umbe njengokuzithokozana la hayi ukuba ngumculi uqale kube nguwena qobo lwakho uphile wena uphile ube ngumculi ngaphakathi ube ngumculi bese uyakhipha into engaphakathi anzima lamagama lawa ngicabanga ukuthi niyayizwa lapha endoda ubuculi bentethe bakithi ithi abaculi bakithi ake sibeni ngabaculi sikwazi ukuthi sinjani sizokwazi ukukhuza abalandeli bethu siphinde sikwazi ukuthi sikuhlukanise wena mculi ukuthi hayi lo umculi lo umlandeli silibona nje lapha kungabi ukuthi kumele uzungitshele wena ukuthi aba nguphi kuleli yahlekana abahamba belapha kumele sikubone angithi yikho okusho kunjalo impela mfoka noncipha uyakwazi wena usumdala kule ndima wena usufanele utshele abafana abafikayo ngoba phela angeke abe ngubhuti ukuthi wena usuthenga imoto ngoba ufike wasebenza waba nenhlanhla mina ngisahamba ngesicathulo esitshekileyo akusho ukuthi usumdala kunami so kuba kanjalo uma uthola ubhuti ekhona eseyakhile umuzi umbuze bhuti umuzi ubethelwa njani uzokubonisa mfana hayi so ukuthi ngoba uhamba ngesicathulo esitshekileyo wena uhamba ngemoto akusho ukuthi usungubhuti kuyi so indima yomculo iba nento okuthiwa spiritual okufanele ukuthi ihlale emuntwini o-aphiya phambi kwabantu otherwise siyagcina ngokuzwa kuthiwa kulo mculi esitshelwa nguye singakezwa ngabantu namhlanje lapha kwezakithi television sizwe amagama anzima kakhulu engicabanga ukuthi la enhleli khona abalandeli nabaculi nonke elilandela nje ezakithi television noma ngabe awusukuthi ulandela uMaskandi kodwa owumculi ngicabanga ukuthi ungathatha okunye okuthile kulamagama engizwa lapha kwinsizwa lapha obuculi bentethe obhobhojane isipanela isikhanda ogandaganda buculi bentethe
awuvalelise kubalandeli bami lapha kwezakithi television ubatshele ukuthi ezakithi television ziyatholakala ku Facebook na ku YouTube. So hayi sengivalelisa ke sizwe sakithi ngisithi ke liphephe njalo lisanitize lifake isifonyo libukele kakhulu iTV ezakithi ngoba bafowethu kuyivela kancane ukubona umuntu ephakama esebenzisa isikhathi sakhe senza into efisa ukuthi iveze umsebenzi esiwenzayo ukhombisa khona ukuthi into esiyenzayo baningi abalothando bakhona abalothando abazinikelayo ukuthi basize ukuthi into le isabalale ngokunjalo asilayikeni page sothola umsebenzi ngokuhlukahlukana kwawo abaculi bakithi bomthwakazi ezakithi ku YouTube ezakithi na ku Facebook njalo nemininingwane yonke iyatholakala abafuna ukwazi abaculi bakithi. Siyabonga kakhulu isibinyaka sentombi zasemzingwane eqhubeni kwakhokha kumayabo le wela kithi ezakithi television siyakuthanda.